saa abantu bakajya ku murimo. Radio Salus ikavuga ukamenya amakuru. Ni saa 11 zuzuye neza, turi tariki ya 26 Kamena 2023, umwanya makuru ku buryo burambuye. Amakuru yacu akaza kubakira ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Namakuru turuze guhera mu Rwanda, tukabira ku buyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bukangurira urubyiruko rw'abanyeshuri biga n'abarangiza amashuri ko bakwiye kwirinda ibishuko by'abanzi b'igihugu babizeza akazi ngo basenye ibyagezweho. Turaza kandi kubabwira ko impuguke mu bukungu zivuga ko gukoresha ifaranga rihuriweho rya Afurika ari ibintu by'ingenzi byafasha kwihutisha iterambere ry'ubukungu bwayo, nubwo ngo bikiri mu nzira y'inzitane. Hanze y'imbibi z'u Rwanda, ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA yatangaje ko abantu barenga ibihumbi 10 biyandikishije nk'impunzi muri Sudani y'Amajyepfo nyuma yo guhunga amakimbirane yabereye muri Sudani. Namakuru kandi turi buze no kubagezaho ubumenyi bw'isiza n'ingingo munyemere mukayanze n'amakuru yacu ku buryo burambuye. Ikaze muri aya makuru yateguwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru na Prudence Kwizera. Kuri mikoro nitwa Venus Tabineza, mudukurikira muciye kuri FM 97 ndetse n'ijana na rimwe n'ibice 9 FM. Aya makuru kandi ushobora no kuyakurikira uciye kuri YouTube channel ya Radio Salus ariyo Radio Salus TV. Ikaze amakuru yacu ku buryo burambuye. Impuguke mu bukungu zivuga ko gukoresha ifaranga rihuriweho rya Afurika ari ibintu by'ingenzi byafasha kwihutisha iterambere ry'ubukungu bwayo, nubwo ngo bikiri mu nzira y'inzitane. Ni mu gihe bamwe mu bacuruzi bifuza ko iyi gahunda yakwihutishwa kuko yabafasha kurushaho gukora neza. Reka ibindi kuri inkuru tubaze Kazungire Marceli. Mu byitezweho kwihutisha iterambere ry'ubukungu bwa Afurika harimo kugira isoko rihuriweho n'ibihugu by'uyu mugabane ndetse no gukoresha ifaranga rimwe, ibyo bamwe mu bikorera bafata nk'igisubizo ku bukungu bw'uyu mugabane muri rusange. Nimutekereze rero igihe twaba dushobora kuba twifitiye ifaranga ryacu dushobora gucuruzamo nka Afurika, no kuvuga ngo byanga bikunda bifite ingaruka nziza cyane ku bukungu bwacu. Urungukirwa kuko ya mafaranga twatakazaga mu ivunjisha ry'idolari aragaruka muri business zacu. Ariko kubera iki najya kurangura muri Afurika, najya kurangura i Burundi, najya kurangura Uganda, akagomba gukoresha idolari? Impuguke mu bukungu Teddy Kaberuka avuga ko gukoresha ifaranga rihuriweho rya Afurika ari ibintu by'ingenzi kuko byafasha abatuye uyu mugabane kugabanya ibihombo baterwa no gukoresha y'ahandi. Ariko kuki ducuruzanya hagati yacu tugakoresha idolari tudafiteho n'ububasha? Iyo uvuye mu idolari ujya mu ifaranga cyangwa uva mu ifaranga rindi ujya mu idolari, ukuva muri kimwe ujya mu kindi hari igihombo ugira. Tekereza ibihugu 55 bya Afurika, no kuvuga ngo buri gihugu kijya guhahirana n'ikindi kirahomba. Ibyo rero ni izo mbogamizi ziherwaho bavuga bati ariko ubundi twacuruzanye hagati yacu dukoresha ifaranga twumvikanyeho, niho hari inyungu nyinshi kandi koko donc igihombo cyava. Ubwo aheruka mu Rwanda, perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yavuze ko kugira ngo hahagarikwe ikoreshwa ry'idolari muri Afurika hakwiye kubanza kubaho ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika ubwabyo. Ikibazo cyo guhagarika ikoreshwa ry'idolari kigomba kureberwa mu buryo bwo guha agaciro ubukungu bwacu n'ibicuruzwa byiza, no kuba twabasha guhahirana no gucururizanya hagati yacu tutagiye gukoresha amafaranga y'abandi. Ndizera ko bizakemuka. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko hakwiye kubanza gukurwaho inzitizi kugira ngo ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika bushoboke. Africa Continental Free Trade Area, all those issues. Iyo tuvuze ubucuruzi bwa Afurika butagira umupaka, ibi bibazo byose biragaruka. Twakabaye twarabikoze mu bihe byahise, nta na kimwe cyatubujije. Gusa mu gihe kimwe muri gucuruza mukenera kwishyira hamwe. Mwavuze ibijyanye na visa zifasha abantu gutembera byoroshye, kuva mu mwanya umwe ujya mu wundi byoroshye. Abantu ntibashobora gucuruza byoroshye batisanzuye mu butembere. People can't trade freely without moving freely. Inama mpuzamahanga yiga ku bukungu bw'isi World Economic Forum igaragaza ko ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika buri ku kigero cya 17% mu gihe ubwo bigirana n'ibihugu byo muri Aziya buri kuri 59% ndetse na 68% bigirana n'ibihugu by'Uburayi. Kazungire Merci Die, Radio Salus.
Wakoze cyane mu yandi makuru. Bamwe mu baturage bitabira amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup bavuga ko bayungukiyemo byinshi birimo amakuru atandukanye kuri gahunda za leta, gusabana n'abandi no kungurana ibitekerezo. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko hari byinshi byagezweho binyuze muri aya marushanwa, isaba abayobozi b'uturere gukomeza kuyashyigikira. Reka ibindi kuri nkuru tubaze Jeanne Françoise Umumararungu. Umurenge Kagame Cup ni amarushanwa yatangiye mu mwaka wa 2006 yitwa amarushanwa y'imiyoborere myiza, aho yari agamije kwimakaza amahame y'imiyoborere myiza. Bamwe mu bitabira aya marushanwa ngaruka mwaka hari byinshi bayungukiramo. Ukuvanga ino Umurenge Kagame Cup n'uburyo bwo kwidagadura n'imihiga kenshi ibera mu gitaramo, hani n'uburyo bwo gutarama abahiga bagahiga. Ikindi cya kabiri, hagati mu mikino hari igihe hatangwagamo nk'ubutumwa bushishikariza abaturage wenda nka gahunda za leta, ubwisungane mu kwivuza, kurwanya ibiyobyabwenge. Ukumva yuko abaturage nubwo baje kwishimira iyo mikino, ariko mu by'ukuri hakaba hari n'ubutumwa bushobora gutangwa bujyanye n'izi gahunda za leta. Ni na platform nziza ku abayobozi mu gutambutsa gahunda zitandukanye za leta. Muri iyi mikino twasanze ibyiciro byose bihagarariwe, kandi iyo umuntu atwaye message nziza ayigeza kubo yaje ahagarariye ndetse n'abo mu rugo iwe. Amahirwe aduha amahoro, dushobora guhura nk'uku duturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu kugira ngo twishimire imiyoborere myiza. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana avuga ko hari byinshi byagezweho binyuze muri aya marushanwa, anasaba abayobozi b'uturere gukomeza kuyashyigikira kuko ari ingirakamaro. Uko imyaka yagiye ishira, muzi ko Umurenge Kagame Cup twagiye dutera intambwe, tugashimira inzego zitandukanye, cyane cyane abayobozi b'uturere bakomeje guteza imbere imikino hirya no hino mu gihugu, ndetse tukanabasaba ko bakomeza guteza imbere iyi mikino kugira ngo abaturage bitubere n'igikoresho cy'ubukangurambaga muri porogaramu zinyuranye za leta zihindura imibereho myiza y'abaturage. Mu marushanwa y'Umurenge Kagame Cup hasigaye ikintu imikino itandukanye irimo football, volleyball, basketball, imikino ngororamubiri, atletisme, streetball, umukino wo gusiganwa ku magare ndetse n'imikino gakondo, ku buryo buri wese witabiriye abasha kugira uwo yisangamo. Muri aya marushanwa kandi hatangirwamo ibiganiro kuri gahunda za leta zitandukanye, hagakorwa n'ubukangurambaga. Ibipimo by'imiyoborere myiza mu Rwanda biheruka bya 2022, inkingi y'umutekano iri ku isonga n'amanota 95.53%, inkingi y'ireme ry'imitangire ya serivisi yazamutseho 3% bikaba iri kuri 80%, ndetse n'ibindi biri mu burenganzira mu bya politike no kurwanya ruswa byarazamutse. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruvuga ko amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup yagize uruhare runini mu kuzamuka kw'ibipimo. Jeanne Françoise Umumararungu, Radio Salus. Wakoze cyane Jeanne Françoise Umumararungu. Mu yandi makuru, ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bukangurira urubyiruko rw'abanyeshuri biga n'abarangiza amashuri ko bakwiye kwirinda ibishuko by'abanzi b'igihugu, babizeza akazi ngo abasenyi byagezweho. Ni mu gihe bamwe mu banyeshuri bari kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda bavuga ko banenga bagenzi babo barangiza kwiga bakajya mu ngeso mbi n'ibikorwa bisenya igihugu bitwaje ubushomeri. Cesar Byungura arabitubwira. Muri iki gihe abanzi b'u Rwanda bafite gahunda yo gusenya ibyagezweho, baciye umuvuno wo gushuka urubyiruko rwize bakarushukisha akazi cyangwa indonke z'amafaranga ngo rujye mu bikorwa birwanya igihugu. Bamwe mu banyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda banenga bagenzi babo barangiza kwiga bakajya mu bikorwa bibi nk'ibyo byo gusenya igihugu. Ni igisebo gikomeye cyane kuba umuntu yarize igihugu. Urabona turi kwiga mu kaminuza ya leta, bari kudutangira ngaho amafaranga menshi, bagakwiye gukenera ko tuzongera kuyasubiza kuko twaba twagize icyo tuvamo. Noneho rero biba ari igisebo gikomeye ku gihugu, ku banyeshuri, iyo umuntu arangije agatandukira akajya gukora ibitagendanye n'iby'umuntu wize. Kuko hano hanze akazi kose n'akazi, bitavuze ngo urajya kujya mu bene mitwe y'iterabwoba, ngo urajya kunywa ibiyobyabwenge, ngo urajya ku muhanda wibe. Aho ngaho tubifata nk'ubugwari, niko nyine nabivuga. Umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda Dr. Kayihura Didas Muganga agira inama urubyiruko rw'abanyeshuri biga n'abarangiza amashuri ko bakwiye kwirinda ibishuko by'abanzi b'igihugu babizeza akazi ngo basenye ibyagezweho. Nibyo koko ubushomeri ushobora kugusubiza mu bitekerezo bibi. Ushobora gusanga uwo mwiganiye commissioner wagiye ngo washutswe ari graduate,
ari gutekereza bitarenze ku zuru rye. Ngo bamubwiye amadolari 200, bamubwira amadolari 200 atuma crossing ajya i Bugande, abona uko crossing ajya mu mashyamba ya Kongo, ibyo kuba graduate arabyibagirwa aza kwica abantu. Ndagira ngo mbabwire rero, kaminuza programu wakora yose niyo kugufungurira kugira ngo umenye ko ubaye graduate fungutse ushobora gukora icyo aricyo cyose gishoboka. Urubyiruko ni bamwe mu bakunze kugwa mu bishuko bagashorwa mu bikorwa bibi, ko n'amateka y'u Rwanda agaragaza ko bashoboye mu bwicanyi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Gusa nanone byagaragaye ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu kandi zubaka, kuko ingabo za FPR inkotanyi zahagaritse jenoside zikabohora u Rwanda zari ziganjemo urubyiruko. Cesar Byungura, Radio Sarusi, i Kigali. Wako cyane kwa tubera Cesar Byungura. Bamwe mu baturage mu karere ka Nyamagabe basaba ko serivisi z'ubuzima bahabwa ku kigo nderabuzima cya Mushubi zavugururwa kuko zitameze neza. Ubuyobozi bw'iki kigo nderabuzima buvuga ko iki kibazo bukizi kandi kiri gushakirwa igisubizo. Kuri Kimana Jean Claude nibyo tubwira. Muganga ajya gutambukaho ugasanga urahate umwana warembye ngo wice hari. Aba ni bamwe mu baturage bivuriza ku kigo nderabuzima cya Mushubi mu karere ka Nyamagabe bavuga ko iyo bahageze badahita bakirwa, bagasaba ko serivisi zatangirwa zavugururwa. Zirakora ariko urebye ntabwo batanga serivisi neza. Abaganga baho barakuringana bakakuringana ku buryo ari nupfa yanapfa ngo hinga tuze nk'urugero nk'umuntu ukaba uhageze ufite nk'umwana warembye ngo wice hari ukicaye saa igashira ebyiri zigashira, cyangwa se ngo baguhana transfer y'umwigendera ntibakubwire na kare. Icya kabiri, umubyeyi uri kubyara indi kaba yamufata ko yanapfa bavuga ngo hinganze yakora muganga ariko hinganze nigeze kuba najya ku buryo n'ukuntu nagiyeyo icyo gihe njya kunda indiranja umwana bavuga ko ageze kuri 7 mara amasaha 3 ntabwo injye nyose aho kugira ngo ngaha ni mundeke nigire nikazagirikane baranga kandi birangira ngiye nikade. Ubundi Mushubi nahangaha nta service dufite pe, kuko uragera gutya wajya kwa muganga bakakuringana bakakubwira ati turaje, umuganga ajya gutambukaho ugasanga urahatinze ntugire n'akazi ukora uwo munsi nyine wirirwa kwa muganga. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Mushubi Nishimwe Alice avuga ko iki kibazo gihari ariko akongeraho ko cyatewe namwe mu bakozi batagikora, ariko bakigije no ku rwego rw'akarere ngo hashakwe igisubizo. Ikibazo cyagaragaye muri iyi minsi aho abaforomo batandatu kubera iyi gahunda yo muri kubona hari gahunda yuko abaforomo bari kwaka imyanya muri systeme. Rero hari abaforomo batandatu bose bahise bagendera icyarimwe, kandi turi ikigo cyakira n'ubundi abarwayi benshi. Ubwo rero kugira ngo abahasigaye dusatisfize besoin abarwayi bose uko bangana icyarimwe, ubona nyine kitubereye imbogamizi, ariko nacyo n'ubundi barabizi bari gushaka uburyo ki bashyize iyo myanya ku isoko kugira ngo haze abandi badufashe. Twara abaforomo 10, batandatu rero baragiye, ubu ngubu hasigaye 4. Ariko urumva nka serivisi yatangwaga n'abantu 10 aho isigaye itangwa n'abantu 4 nyine, urumva haje mw'icyuho. Barabizi kuko no kubasobanurira icyo kibazo turakibabwira tuti nubwo bimeze gutyo mwihangane, nimba hari bukore consultation 2, ubu ngubu uyu munsi hari bukore imwe. Nimba umuntu wenda uri bwakire wenda baje gupimisha inda ari bwakire n'abaza kuboneza urubyaro, ugasanga nyine umuntu serivisi imwe birabanza yuko uri burangize indi imwe kugira ngo ukurikizeho ibindi. Nuko nguko turabasobanurira, ariko nyine urumva ntago babyishimira. Kugeza ubu ku bigo nderabuzima hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zirimo kwita ku bagore batwite no kubabyaza ndetse no kuvura indwara zitandukanye. Jean Claude Nkurikiyimana, Radio Wako cyane Jean Claude Nkurikiyimana. Mu yandi makuru, mu gihe mu Rwanda kenshi inyandiko zijyanwa mu buyobozi cyangwa zisaba akazi bisaba ko haba hariho umukono wa noteri, hari bamwe mu baturage bavuga ko badasobanukiwe n'akamaro k'uyu mukono ndetse n'igihe utakaza agaciro. Abahanga mu bijyanye n'amategeko bavuga ko inyandiko iriho umukono wa noteri itakaza agaciro bitewe n'ubwoko bwayo. Reka ibindi kuri inkuru tubaze Aline Nyampinga. Bajya bavuga ngo inyandiko runaka iriho umukono wa noteri, ko ntiwambaza ngo biba bishatse kuvuga iki cyangwa se agaciro kayo. Akenshi inyandiko zijyanwa mu buyobozi cyangwa zisaba akazi bisaba ko haba hari umukono wa noteri. Bamwe mu baturage baganiriye na Radio Salusi bavuga ko badasobanukiwe n'agaciro k'umukono wa noteri ku nyandiko ndetse n'igihe itakariza agaciro. Numva nyine ko ari umukono wa noteri, ariko simba nzi ngo agaciro k'uwo mukono ashyiraho kazarangira ryari. Usanga wenda umuntu agiye nko kudepoza diplome bakamubwira ngo azane diplome notifiye, ariko kuba iyo diplome ari notifiye ntago nzi akamaro kayo, kuko n'ubundi diplome se ko mba nyifite nanayidepoza uko imeze. Tukumva mu mabwiriza ngo noteri ni ngombwa kugira ngo atere kashi notifiye kuri diplome. Ushaka kumenya akamaro k'uriya mukono ku nyandiko z'umuntu wagiye kureba noteri,
nkamenya ukuntu izo kashe zitangira ako kanya zikarangira ryari. Bajya bavuga ngo inyandiko runaka iriho umukono wa noteri ko ntiwambaza ngo biba bishatse kuvuga iki cyangwa se agaciro kabyo ni akahe, ndetse niyo na depoje akazi bakavuga ngo tuzane inyandiko icyangombwa runaka kiriho umukono wa noteri, ndagenda kanshyiraho uwo mukono we, sinjya amenya ngo iyo nyandiko ifite akahe gaciro kuva noteri asinya. Maître Ibambe Jean Paul, umunyamategeko mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum, asobanura impamvu zimwe mu nyandiko zigomba kujyaho umukono wa noteri. Iyo bavuze ngo umukono wa noteri cyangwa se ngo noteri ngo agashyiraho umukono ku nyandiko, bishatse gusobanura iki cyangwa se bimaze iki? Cyambere no kuvuga ngo hari igihe umunoteri bitewe n'inyandiko cyangwa se n'ubwoko bwa kashe noteri ashyizeho, hari igihe aba yemeza inyandiko, nko kuvuga ngo nyine ngo iyo nyandiko niyo ni ukuri. Hakaba noneho no guhamya imikono, no kuvuga ngo dushobora kugirana amasezerano cyangwa se inyandiko isinyweho umuntu, ariko noteri akemeza ko uwo mukono koko ari nyirawo uwishyiriyeho. Maître Ibambe Jean Paul kandi asobanura igihe umukono wa noteri ugomba kumara ku nyandiko. Igihe rero umukono wa noteri umara byaterwa ahubwo n'ubwoko bw'iyo nyandiko noteri ashyizeho umukono. Ndaguha urugero, buriya criminal record, inyandiko yemeza ko umuntu yafunzwe cyangwa se atafunzwe igihe runaka, yo ubwayo ibi ifite validité y'amezi 6. Ni ukuvuga ngo wa mukono wa noteri ashyizeho n'ubundi ntabwo byatuma birenze cya gihe cy'amezi 6 wenda iri valide mukomeze uyikoresha ngo nuko hashyizweho umukono wa noteri. Umukono wa noteri ushyirwa ku nyandiko ushimangira ko ibiri kuri iyo nyandiko bihoye n'ibiri ku nyandiko y'umwimerere, ndetse ukanemeza amasezerano abantu bagiranye arimo ay'ubugure ndetse n'ayandi. Aline Nyampinga, Radio Salus. Gushimira cyane Aline Nyampinga. Mu yandi makuru, abanyeshuri biga muri college y'uburezi ishami rya Rukara muri kaminuza y'u Rwanda bavuga ko gusura inzibutso za jenoside n'ibimenyetso by'amateka yayo bibafasha kurushaho kumenya amateka y'u Rwanda no kuyasobanukirwa. Ibi babitangaje ubwo abanyeshuri n'abarezi b'iyi college basuraga urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Murambi ruri mu karere ka Nyamagabe. Faustin Nshimiyimana. Ahangaha hari amateka agaragara neza, ibimenyetso by'ibifatika. Ugeze Murambi mu karere ka Nyamagabe ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, ukabona ibimenyetso bigaragaza uko yakoranywe ubugome n'ubukana, wakwibaza abahakana ko itabaye n'abayipfobya niba baba babanje kubitekerezaho. Bamwe mu banyeshuri biga muri college y'uburezi ishami rya Rukara muri kaminuza y'u Rwanda basuye urwibutso baravuga ibyo bahungukiye. Bizamfasha gutanga koko umwimerere w'amateka nyawo u Rwanda rwahuye nawo, kuko nabashije kugera aho yabereye. Rero nzajya mvuga inkuru mpamo, inkuru nabonye, amateka ntabwiwe ahubwo niboneye, kuko nabashije kugera ahangaha. Twabonye navuga ko ari nk'ingero zifatika kuruta uko wenda twajyaga tubibwirwa mu magambo. Imibiri rero byadufashije kongera ubumenyi. Rero nkanje nk'umurezi w'ejo hazaza, icyo bimfasha nuko nzatanga uburezi cyangwa nzigisha koko mfite amateka ndetse n'ibimenyetso koko bifatika by'ibyabereye mu Rwanda muri Mata 94. Beatrice Yanzigiye akuriye itsinda ritegura ibikorwa byo kwibuka muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara muri college y'uburezi. Avuga ko nk'abarimu b'ejo hazaza kumenya amateka nk'ayo bizabafasha kwigisha neza bayazi. Rero tubikora kenshi buri mwaka, ntidusura urwibutso rumwe, turabikora kandi n'aba bavuye hano buri wa gatatu tuba dufite ibiganiro. Hari igihe bavuga bati turashaka kubwira abandi ibyo twakuye Murambi, Kiziguro, Nyarubuye, hose turahasura buri mwaka, tuba dufite iyo gahunda. Aya mateka n'aya buri munyarwanda agomba kuyamenya, ariko cyane aba banyeshuri ejo ari abarezi barerera u Rwanda. Itsinda ry'abanyeshuri 106 n'abakozi 10 ba kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara muri college y'uburezi basuye urwibutso rwa jenoside rwa Murambi ruri mu karere ka Nyamagabe, rushyingwemo imibiri irenga 50,000 y'abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Urwibutso rwa jenoside rwa Murambi rugizwe n'ibice 5. Icya mbere ni inzu ndangamateka yerekana uko u Rwanda rwayobowe kuva ku ngoma ya cyami kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo ingabo zari za FPR inkotanyi zayihagaritse. Icya kabiri ni kimwe mu byobo byajugunywemo imibiri y'abatutsi bamaze kwicwa mu rwego rwo kujijisha imiryango mpuzamahanga ngo itamenya ko ari gukorwa jenoside. Icya gatatu ni inkambi y'aho abasirikare b'Abafaransa babaga mu gihe cya Operation Turquoise, naho icya kane ni imibiri ibungwabungwa nk'ibimenyetso byerekana ubukana jenoside yakoranywe i Murambi, mu gihe cya gatanu ari imva rusange ishyinguyemo imibiri y'abatutsi irenga 50,000. Faustin Nshimiyimana, Radio Salus.
mushimire cyane Faustin Nshimiyimana. Mu yandi makuru muri iki gihe hari bamwe mu baturage bibaza impamvu indwara y'umugongo isigaye yibasira abantu benshi biganjemo n'abakiri bato, bakibaza ikibitera. Inzego z'ubuzima zibagira inama yo kwirinda kwicara no guterura ibintu biremereye kandi bakitabira imyitozo ngororamubiri. Niyo negereje Rahimu Etienne. Indwara y'umugongo ifata ingingo y'uruti rw'umugongo hagati y'ubwonko kamwe gahurira n'akandi ndetse igafatira n'ibindi bice byegereye izo ngingo kandi kabikunze kwibasira abageze mu za bukuru. Gusa igihangayikishije nuko muri iki gihe isigaye yibasira n'abakiri bato. Bamwe mu baganira na Radio Salus bibaza impamvu indwara isigaye yibasira abantu benshi biganjemo n'abakiri bato. N'abana bato nyine basigaye bataka umugongo. Mbona biterwa n'ibihe bya nyuma. Ngubu n'umwana wa 10 atarabutaka. Banga ari n'umwana wirirwa bigendagendera n'ikintu akora. Sinzi impamvu ikibi. Igihe ari ikibazo umuntu yavukanye ahubwo kubera kugenda awukoresha gake kagaragara ari uko y'urubyiruko nyine yageze muri generasiyo nk'izacu. Umuganga ku bitaro bya Kabutare ukora ibijyanye n'ubugororangingo mu Nshuro Richard agaragaza ibishobora gutera indwara y'umugongo, agasaba abaturage kwitwararika. Hari impamvu nyinshi zitera uburwayi bw'umugongo, cyane cyane umuntu uri munsi y'imyaka 30 ashobora kubabara umugongo bitewe n'uburyo urutirigongo rwe rumeze. Amagufa agize urutirigongo akaba afite ikibazo, akaba arwaye, cyangwa se imyakura iri ku mugongo ikaba irwaye ifite ikibazo nabwo akababara, n'utundi tuntu twinshi tugiye tukoze umugongo kamwe muri two gashobora kurwara nubwo yaba ari munsi y'imyaka 30 bigatuma ababara umugongo. Umugongo kuwirinda ni ukwirinda bimwe bitera umugongo mu buryo bw'imirimo akora ya buri munsi. Niba nkora umwanya munini mpagaze gusa nabo twabonye ko bishobora kuntera umugongo, icyo gihe birasaba gukora ikinyuranye na bya bindi. Niba mara umwanya munini nicaye nkagenda nshyiramo n'akanya ko guhaguruka kuba nagendagenda yenda sinica ibyo nari ndiho nkora ariko nkashyiramo iminota mike ishoboka yo kugira ngo mpindure position nari ndimo. Kimwe mu byo twakora twirinda umugongo, gukora imirimo iringaniye itavunanye cyane kuko twabonye ko imirimo ivunanye inaniza umugongo, kwirinda guterura ibintu biremereye cyane. N'ibitaremereye cyane hari uburyo bwo kubiteruramo ku buryo umugongo utari bugire ikibazo. Iyo umugongo utameze neza, iyo umugongo kurya ni nkaho ubuzima bwawe buhagaze kuko nta n'ikindi kintu ubasha gukora. Ni byiza rero ko twabungabunga umugongo, tukareba za mpamvu zitera umugongo, tukagerageza kuzigendera kure, tukareba bya bindi umuntu yakora kugira ngo arusheho kubungabunga umugongo, ibyo tukabishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo turusheho kugira umugongo muzima, bityo tubashe gukora, twiteze imbere, duteze imiryango yacu imbere, duteze n'igihugu muri rusange imbere. Inzego z'ubuzima zigira inama abaturage yo gukora imyitozo ngororamubiri, kwenda kwicara cyangwa guhagarara ahantu hamwe igihe kirekire ndetse no kugana ivuriro igihe hari uwawurwaye. Niyo ntegereje Rahim Etienne, Radio Salus. Wakoze cyane Etienne, nawe twerekeje ku makuru y'Rwanda imbibi z'u Rwanda. Reka amakuru avugwa hanze imbibi z'u Rwanda tuyahere mu karere u Rwanda ruherereyemo n'amakuru twakusanyirijwe na Benari Nshimyimukiza. Reka makuru avugwa mu karere Rwanda ruherereyemo tuyahere kuri inkuru ivuga ko abagize inteko ishinga amategeko mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba basabye Sudani y'Epfo, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayisaba ibihano kubera ko bitatanze imisanzu bisabwa. Abadepite ubwo bagezwaga raporo ku bugenzuzi bw'ingengo y'imari y'umwaka 2023-2024 banenze uburyo nta gikorwa ku bihugu bitubahiriza inshingano yo gutanga imisanzu. Igiteranyo cy'umusanzu Sudani y'Epfo itaratanga ni miliyoni 29 n'ibice 2 z'amadolari zirimo miliyoni 7 n'ibice 3 z'uyu mwaka w'ingengo y'imari urarangirana no ku kwezi kwa Kamena. Uburundi bwo burimo miliyoni zibarirwa muri 5 nkuko The New Times yabitangaje. George Stephen Odongo yavuze ko Sudani y'Epfo ikwiye kwikosora kuko imaze igihe kinini irimo ibirarane. Yaserera igizwe n'ibihugu 7 gusa, u Rwanda, Kenya, Uganda na Tanzania nibyo byonyine byamaze gutanga umusanzu wose. Reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yiyemeje kurwanya abashumba bakuru muri Kiliziya Gatolika bari mu gihugu ayoboye badafasha ubutegetsi. Iri jambo rero yarivuze kuri uyu wa 25 Kamena 2023 ubwo yarari muri mise yo kwizihiza isabukuru ya Musenyeri Bernard Kasanda yabereye mu mujyi wa Mbujimayi mu ntara ya Kasai Oriental. Uyu mukuru w'igihugu rero yavuze ko itorero cyangwa se idini rifite inshingano yo gufasha leta. Tshisekedi yavuze ko ariko aba bashumba batandukiriye inshingano bacama abanyekongo ibice. Perezida rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateguje aba bashumba ko
azabarwanya atitaye ku bari bo. Tshisekedi atangaje aya magambo nyuma y'aho inama y'abepiskopi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaje imyiteguro y'amatora muri iki gihugu iri kugenda nabi, bityo ko ifite impungenge ko hazaba imvururu mu gihe hatagize igikorwa. Reka avugwa mu karere tuyasoreze mu gihugu cya Kenya. Abatavuga rumwe na leta ya Kenya barangajwe imbere na Raila Odinga bamaganiye kuri sinya ry'itegeko ryo kongera imisoro ku bikomoka kuri peteroli. Raila Odinga yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko perezida wa Kenya William Ruto ko gusinyira itegeko ariko rikomeye. Mu mpinduka zemejwe n'inteko ishinga amategeko mu cyumweru gishize harimo gukuba kabiri umusoro ukomoka kuri peteroli ukava ku 8% ukagera kuri 16%. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bitangaza ko abatavuga rumwe na leta ya Kenya irangajwe imbere na William Ruto bavuga ko gusinyira itegeko ryo kongera imisoro ku bikomoka kuri peteroli ariko rikomeye. Nitwa Bernard Nshimyemukiza, amakuru ya Radio Salusi yarakomeje. Ndagushimiye cyane Bernard Nshimyemukiza. Mu yandi makuru kandi ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi muri Sudani byatangaje ko abantu barenga 10,000 biyandikishije nk'impunzi muri Sudani y'Epfo nyuma yo guhunga amakimbirane yabereye muri Sudani, mu gihe muri rusange abantu 130 bahungiye muri Sudani y'Epfo kuva imirwano yatangira muri Mata. Ubumenyi bw'isi bw'uyu munsi mu gihe umutwe w'abacancuruzwe nka Wagner uherutse gutangaza ko wigaruriye umujyi wa Rostov wo mu Burusiya. Mu bumenyi bw'isi tugiye kubatembereza uyu mujyi hamwe na Claude Rutabana. Reka nanjye mbashimire dukomeza no makuru kumenye bw'isi bugiye gura ku mujyi wa Rostov-on-Don mu gihugu cy'u Burusiya. Mu gihe amakuru ari kuvuga ko umutwe twara gisirikare wa Wagner usanzwe ukoreshwa ibikorwa bya gisirikare n'Uburusiya bamaze kwigarura uyu mujyi. Rostov-on-Don ni umujyi munini uherereye mu majyepfo y'igihugu cy'u Burusiya, ukaba n'umurwa mukuru w'intara ya Rostov, ukaba uhuza ibice byo mu burasirazuba bwa Ukraine ahari kubera intambara kuri ubu. Rostov-on-Don ukaba ufatwa nk'icyicaro gikuru cy'igisirikare cy'Uburusiya. Uyu mujyi ukaba uherereye ku birometero 100 gusa uvuye ku mupaka wa Ukraine, ari naho umuyobozi mukuru w'igisirikare cyo mu majyepfo y'Uburusiya atuye. Ku bijyanye n'uburezi muri uyu mujyi, ni umwe mu mijyi ifite uburezi bukomeye cyane kubera kaminuza nyinshi zikomeye zihaboneka. Ni umujyi kandi ufite siporo iteye imbere ko amakipe menshi akina mu cyiciro cya mbere ariho aherereye, dore ko menshi ari muri Rostov kuri Don. Ibarura ryakozwe muri 2021 rigaragaza ko abaturage ba Rostov-on-Don ari 1,142,162, ibituma uyu mujyi uza ku mwanya wa 11 mu mujyi utuwe cyane mu Burusiya. Ku bijyanye n'ikirere muri uyu mujyi, ukwezi kwa Mutarama nibwo haba hari itumba, aho uyu mujyi ubukonje cyane. Igihe cy'impeshyi muri uyu mujyi iba muri Nyakanga, aho ikirere kiba gishyushye cyane, dore ko igipimo cy'ubushyuhe kiba kiri hejuru ya °C40. Uyu mujyi wa Rostov ni umujyi uri gutera imbere cyane mu by'ubukungu. Ibigo byinshi bikomeye cyane by'ubucuruzi bikaba bimaze kugenda bihashyira ibyicaro. Amafaranga menshi yinjira mu gihugu cy'Uburusiya aturuka muri uyu mujyi urimo guhinduka ihuriro ry'inganda zigezweho kandi ziteye imbere cyane, aho urugero ari uko Rostov-on-Don ariho hari icyicaro cya kajugujugu ndetse n'inganda zikora imashini bihinga. Ndabashimiye cyane, dukomeje andi makuru iyi ni Radio Salusi, naho ndi Claude Rutabana. Перед Чеплынским районом, короче, все, нам больше не проехать. Как домой ехать, не знаю. Wakoze cyane Claude Rutabana. Reka noneho Jean François Zomarongo tubwire intara zirimo abantu benshi bitabye Imana kurusha izindi mu Rwanda mu mwaka wa 2022. Raporo nshya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yagaragaje ko mu mwaka ushize wa 2022 habaruwe abantu 25,577, nyuma abantu benshi bitabye Imana kurusha izindi mu Rwanda mu mwaka wa 2022. Ku mwanya wa gatanu turasanga umujyi wa Kigali. Imibare mishya yakusanyijwe mu ibarura rusange ry'abaturage ryabaye muri 2022 ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ryagaragaje ko umujyi wa Kigali utuwe n'abarenga 1,5 bangana na 13 by'abanyarwanda. Muri uyu mujyi abapfuye bangana n'ibihumbi 2,245. Ku mwanya wa kane turasanga Uburasirazuba. Iyi ntara y'Uburasirazuba ni nayo ituwe cyane mu Rwanda kuko abanyarwanda 26.9% batuye muri iyi ntara. Iyi raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko habaruwe abantu basaga 5,195 bapfuye.
Ku mwanya wa gatatu turasanga intara y'Amajyaruguru. Iyi ntara y'Amajyaruguru igice cyayo kinini kigizwe n'imisozi miremire ikagira ubuso bwa kilometero kari 3331 n'abaturage barenga miliyoni 1.6. Muri iyi ntara abantu 5256 nibo bapfuye. Ku mwanya wa kabiri turasanga Uburengerazuba. Iyi ntara yagiye mu ntangiriro za Mutarama muri 2006 muri gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage. Iyi raporo y'abanyarwanda bitabye Imana muri 2022 igaragaza ko hapfuye abantu basaga 5884. Ku mwanya wa mbere turasanga intara y'Amajyepfo. Iyi ntara igizwe n'uturere 8 niyo ifite abantu benshi bapfuye kubera ko muri uyu mwaka wa 2022 ushize habaruwe abantu bapfuye bagera ku 6997. Gusa bitewe n'uko hari abantu bagipfa ntihatangwe raporo, abapfuye bagaragazwa n'iyi raporo bashobora kuba ari bake ugereranyije n'abapfuye. Jean Françoise Umumararungu, iyi ni Stop 5. Ni naha dusoreje amakuru tuza gusubira ku isaha y'isambiri mu yandi makuru ku buryo burambuye.